Ka COVID-19 Coordination Committee for 9 Nongpo ST, kabalalam khmat kumu chairperson do MLA ka Nongpo constituency uba Meral Bonds im, bat ka deputy commissioner ka Ribhoi district ka kong RM Kurba kum ka convener, bat harangkat kum kidkhot ki bakanthop USP ka Ribhoi district police, UBDO ka umling CNRD block, bat UDMNHO ka Ribhoi district, Nagabanta banya thire thain halor bakumno banwa dikilat gilinti banla banya khun persha ya ka jing sapriang jong ka khlam covid kharkhandai ha ka district barshushu nakaliang kinong yalam jong ka ne ka committee kilak kentu juri ki pajba bakinwan sakhmat ban ai ya ka tika covid kharkhandai namar kumbalong hadu menta dang duna ki bawan ai ya ka ne ka tika bat nakaliang MLA ula kenturu ya ka sarkar bakan yale ban penbiang bhai ki tika covid kharkhandai nagabanta ki pajba mendaksini ilayo ban song ya kene komiti jong COVID-19 Coordination Committee for 9 Nongpo ST Assembly Constituency hakaba ilayo banyak keren kuno ba minla banyak kun persyak ya kajing sakyang jong yang timpang COVID-19 kumbala ban sothu hagi senam di beladam yiron tang lai tli ki bangini adai tadi kabadeng mas kabangin penjengai iwe bat bangin tet yang dikiti ndeng dokumen ba scientist ki jungi gerala ban lab ya keneka vaksin kaban yarap ban yada na keneka timpang bat kawi na ki isu ki ba ka sorka district administration ke health department ako gadingalam jong kong kurba kumi deputy commissioner dulu Dr. Mauri kumti amin isu ini, jadi pun kalau kumno ban dipajak jen pediang ya kini ke vaccination, kat kum gejing penbet nak yang sorkar mata kalau kini ke besar pesan senam seneng. Bat nak kalian kajong ni kum ke komiti ha ke review meeting ke bangilan long manda kesengi, kumbala ban sotu kajing persang nak kalian jong ke district administration, bat ke health department atau ke district apa kanong po konsi ke jungi menilai kat bala ban ai awareness ki jing persutu pajba bagi pajba di basau san senam seneng jadi benwan sakmat ban ai ke ne ke vaksin kumbala persutu umden PHC kirala ban cover kumbasau kusau pun nilai persen ban pendek vaccination di basau san senam seneng amar ngar PHC kirala pendek kumbahio pun 2%. Jadi take overall haga district baru koi. Kadang duna hagi ni ba ai kini vaccination dan ni kini ketika kadang don kumba 100.9%. Kena mar kata gejing kentu ya kipat ba nong song snong. Bakit soha banwan sakmat kimde benting kimde ben smith kimde ben ngek gejing yalam bakla gejing persutu bakla bomlong ban ai kini ketika iso ben kentu lumba kini komiti ya kipat ba nong song snong di jogi. Bagi dia benwan sekmat ban ai kene vaccination man ngim don lenti de kumimpat ban yada na kene jimpang lain no kene vaccination namar ba kumbala pasutu isamla di bakat pras nem seneng ngadala de ngai kendu kene kisni nadu balalong ban registration menin kila sedang ban register bat kila semua tenak tu kata-kata ba kene vaksin kelawan ba kila kuat ban ai no kene vaksin jadi kentu ya ke sorkar bikin nilai kat balak penbiang jadi dosis jadi dona di badan hangi yang kita nang bagi tu badan mensim ban ai ke vaksin kinla ban ai ke por ke biang bat banyada na ke jing sapriang jong yang kita akabili bat ke jingja ke badang shen ke jing platno jong di kong yudinia rembai di nilayo ban keren ke komiti ru ban follow up ha ba kadon ba communication gap neng tai ba kanom de ban jasu hadin bala refar na nongpo civil hospital cepo Shillong civil hospital ikwa banang ni sakmat ba ka health department disutu ka stress kadon ba ka khia ba ya ka civil hospital Shillong ban take care ban pek ye badru ni kerpa ya ka health department ya sorkar di baro koweru ban ai bijing tip di babnya berhenti bagi pajba ke sutu umno kenla ban pendep bandara ikamet ban next dan sebelum jengter kan tep bagi giwi kijing pendep ki berengkam nak bentai kini balakla hakabete kan situation ka balong mentah hapo di district ni wa ban
pentip shapiba kes kala nang rice kala nang kiu but kumbalong matakas ni kidan shispa ang repoway tiliki kes active case kibalong active hari hoy matakas ni but halor kani milong hadin ka East Khasi Hills ka Ribhoy district kalong babon tamgi case hindaken na gajingdon upai ba hapo Ribhoy milong beduna ba man compare but kibi district bahe tin na district jungi ngilong kumbalay la tamki riu tin na kani ngila yo I bagi ni case kila kya ba kham I shathai kalong ba kini case ki sapriang ni ka district mdei ba kadon kalong legalize net wadan hakaway kadong kalong barok we ka district te na ta kadaw ka bu ingi ka jing ban ni kentin men zone ni la dep ai ni la pentip pai ba mentang ni pentip ke de kerteng nang ba kinla bantip kinui ta kilong yeng ki ba don positive case nang ba kila nagaling gisnong nagaling paramarjan kila ban pet bagitu ki ba yo ikan ni kin shong khop hayen ikum si bentang ikemen balayo ik vaksin andre ni lap pada bagi bre kim wan chakmat tekan ni pada ru ni kabu jing area boro ki bon ki khana ham saya ki balayo hakini ki por kadi tang ka bayong kli kata di ka we ka baki ong yangi andre POE ba ke government of India por baka rai ban ai ka ni ka vaksin la risk ya ki health team shwa telada ka sarkar kamshani ay ni ka vaksin kanumla ay shwa ki brio ki badan kam tam ha ka ni ka por badan ka ni ka khlam kala ay ni kong yaki nong sumar nang ba kila banyada kalama ki yangi